Erizoba bebembeza baza district zombi eya Buhweju hamwe na MBARARA biguraho kushara uruguto rukwatanisa Buhweju hamwe na MBARARA district orukumanya nko rwa Rukanja Karungu road. Muikereze amatakano mutekwa gaferwa abo kubaho rukwendera karungi na nakabeno kabakagizireki kabakaro tukakunda byona nkishenka zo mwana kandi nkoko nakigambire ejene program etari mu compensation narshi okushashurwa ahabwa owechi ekinyobwa cyawe cyakuka eshicuri narita karyawo. Enguuto eji ebahirwe kitongole cha Ministry of Finance and Uganda Roads Fund kandi ngutaro nshumbushanno ahari abo bakama bamataka kandi nuko bebembeza kushaba batura okwakira intunguka naba Buhweju eshicweke cyawe echakarungu babirano bateganisibwa munonga okubasa ku accessinga akatariki tukarubindi mwena hato muhando go bugwaza ebihingwa by'abantu nibiza kugira akatari ahabo kube motoka nebasa kweyizira direct eze karungu eyihe yebihingwa ebitware ahakatara kahango kari konka hatizobera abantu bona bino kushemerwa kebe Buhweju kebe rubinda bakugura tasyanerga Kashari endijerga Buhweju yona bikwasana so uruguto zo kuyagarika kutwagwa mizi twatwarhereze izifezi zoneze nagamba kurugari geje twakora kushika ahayamuhere eyo kubyara emiti. Okurugerare LC5 chairman ahabwa Buhweju district de watuhire oruguto runoza kutungurana munonge byentasya ahabwa district zombi nangwa nihanga ryona kwarabedomura ya haraji eberye mtwaro 20 transport ya shuma ho hansi hata jiguze mtwari 18 na umushubuza jerishi yagera iki yagubo. Orugutoru ni rugo mu trading center ya Rukanja omurubindi Kashari North omurimbara district kandi rurengera rushozi rwa Buhweju ruhika omurakabingo buturo omuri Buhweju district kandi rwino buringwa bwa kilomita 2.5. Okurugerare district engineer w'eby'enguuto bwa MBARARA district oruguto runuruza kumaraho miliyoni 350 ahabwa TV West ndi Evans Tarimwa omuri MBARARA.